Akekho usindiswa ukudlula omunye. Lento yokusindisa abantu bakaNkulunkulu akuwona umncintiswano. Akumele wena uzibone ngathi usindiswe ukudlula omunye umuntu. Ake ufunde ukuthi njengoba insindiso wayikhethela wena uNkulunkulu kwamele akusize akuphilise insindiso according to the way wena wayikhetha ngakhona. Asikho emncintiswaneni esimatshe esisibona kwezinye insuku emzimbeni kaKristu abazalwane bayacudelana, abanye bayacudelana. Phela ukusindiswa abantu bakaNkulunkulu akukona ukwazi amavesi from the book of Genesis until to the book of Revelation. Ukwazi kwakho iBhayibheli ukuzikhulisa wena ngoba baningi abantu abalazi iBhayibheli kodwa alibakhulisi. Okusho kona ukuthi awukwazi ukuthi wena usindise ukudlula omunye umuntu ngenxa yokuthi wena you know scriptures.